I ćao svima, hvala, danas radimo prvi unboxing na mom kanalu. Danas evo vidite kao ovo je, prikazujemo jednu Rubikovu kocku Yuxin Little Magic, koja je stvarno predobra i odlična za speed cubing. Evo kao što vidite i kartonsko pakovanje i naravno ovdje je slika Kevina Heisa, jednog od najboljih speed cubera na svijetu, on je promoviše. I dolazi u pakovanju kocka i malo uputstvo na pomoću kojeg možete da sastavite. Evo ovdje su vam algoritmi i ovdje po slikama možete da gledate kako da složite. Ali jedino mana je što je uputstvo na kineskom jeziku. Da. A sada pređemo na kocku. Možda vama kocka izgleda kao kocka, ali nema nalepnice. Znači strane su napravljene od plastike. I lepo to izgleda, lepo kad se prođe rukom. Lepo. I kocka se savršeno okreće. Jednostavno savršeno, ali evo sad ću je malo promešati pa da vidite kako je brza. Ok, 3, 4, sad. Nema veze, neka složit ću je pa nastavimo video. Evo ga, složio sam je i svakako preporučujem je. U deskripciji ću vam ostaviti link za sajt preko koga ja kupujem Rubikove kocke. I samo važi ako ste u Srbiji, za ostale sajtove možete gledati na eBayu, na Amazonu ili na bilo kom drugom prodajnom sajtu. I svakako ovu kocku preporučujem. I eto ljubi, to bi bilo to za ovaj video. Nije ništa, znam da nije ništa specijalan, ali ipak mi je prvi. Vidimo se u sljedećem videu sa možda nekom drugom kockom ili može to biti potpuno nešto drugo. Pa pa!